Мы выслушаем сегодняшний текст Евангелия, который записан в Евангелии от Матвея, главе 28, последних 3 стиха, с 18 по 20 стих. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. И приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь». И Слово Божье. Lisääntyköön meille armo, laupeus ja rauha Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Приносит нам благодать и мир через познание Господа нашего Иисуса Христа. Rukoillaan vähän. Помолимся. Pyhä taivaan Isä, rakkaan poikasi Jeesuksen nimessä me pyytelemme. Дорогой Отец Небесный, во имя Сына Твоего Единородного мы молим Тебя. Salli pyhän henkesi ohjata myöskin tämä saarnahetki. Дозволь Духу Святому управлять этой проповедью. Kiitos kun rukouksemme on kuultu. Мы благодарим Тебя за то, что Ты слышишь наши молитвы. Aamen. Аминь. Nuo evankeliumin sanat ovat Jeesuksen viimeiset sanat täällä maan päällä. Эти слова сегодняшнего Евангелия – это последние слова Иисуса Христа здесь на земле. Ainakin Matteuksen evankeliumin mukaan. По крайней мере, по мнению Евангелия от Матвея. Tuo hetki päättää Jeesuksen maanpäällisen olemisen. Или этот момент заканчивает земное пребывание Иисуса Христа здесь, на земле. Hän oli jo ollut Isän tykönä. Он уже был у Отца Небесного. Nyt hän oli palannut opetuslastensa tykö. Он вернулся обратно к своим ученикам. Ja tähän hetkeen päättyy sitten hänen ilmestymisensä tässä ajassa. И на этом заканчивается его явление в этом мире, в этом времени. Voimme sanoa, että Jeesus oli elänyt alennuksen tilan. Можно сказать, что Иисус прожил время уничижения. Hän otti orjan muodon, palvelijan tehtävän. Он принял образ раба, принял роль служителя, раба. Hän jätti taivaallisen kirkkauden. Он оставил небесную славу, Tuli keskuuteemme пришел к нам, rakkauden täyttämänä. который был исполнен любовью, Täynnä palvelun ja alttiuden henkeä. был исполнен духа служения и духа уничижения. Ja nyt maailmassa, kun hän oli ollut, hän oli täyttänyt profeetallisen viran. И когда он был здесь, на земле, он исполнил свою пророческую задачу. Ja siinä virassa, eli opetustoimessaan, И в своем служении, или в своем служении tämä Jeesus oli ainutlaatuinen profeetta. Иисус был единственным в своем роде пророком. Näin voimme sanoa. Так мы можем сказать. Sellaista ei ennen ollut eikä tule koskaan olemaan. Такого пророка не было до него и не будет уже никогда. Jeesuksen Kristuksen opetuksen sisältö. Само содержание учения Иисуса Христа. Mietipä ystävä. Подумай, друг. Mikä se olikaan? В чем оно заключалось, это содержание? Ja taas sinä vastaat itsellesi. И опять ты отвечаешь сам для себя. Siis Jeesuksen opetuksen sisältö. Или содержание учения Иисуса Христа. В чем оно заключается? Oli hän itse. Содержанием Иисуса Христа, учения Иисуса Христа был Он сам. Yksinkertaista. Просто. Ja silti totta. И все-таки является истиной. Oletko tullut näin ajatelleeksi? Думал ли ты когда-нибудь над этим? Toista tällaista ei tule. Такого другого не будет.
ja apostolit hänen jälkeensä saarnasivat vain Jeesusta. И апостолы после его вознесения проповедовали только лишь о нем, об Иисусе. Ja sisältö oli tämä. И содержание было таково. Ja on edelleen. И до сих пор это содержание остается прежним. Jeesus Kristus, ihmiseksi tullut Jumalan poika, Иисус Христос, воплотившийся Сын Божий, on sovituskuolemansa kautta sovittanut synnin ja hankkinut maailmalle elämän. и Он через искупительную свою жертву примирил мир с Богом, искупил грехи человечества и даровал жизнь. Tämä oli vallankumouksellista puhetta. Это была действительно революционная речь. Ja mitä siitä seurasi? И что же за этим следовало? Katsotaan Johannes 6:66. Посмотрим Евангелие от Иоанна, 6 главу, 66 стих. Tämän tähdet monet hänen opetuslapsistaan vetäytyivät pois, eivätkä enää vaeltaneet hänen kanssaan. С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Nämä seuraajat, opetuslapset, olivat juutalaisia. Эти ученики, последователи были иудеями. Katsotaan vielä. Посмотрим еще. Johannes 8:24. Иоанн, 8 глава, 24 стих. Jeesus uskalsi sanoa näinkin. Иисус осмелился сказать даже такие слова. Sen tähden minä sanon teille, että te kuolette synteihinne, sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne. Поэтому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших. Tämä profeetta Jeesus Это пророк Иисус. käytti itsestänsä nimeä minä olen. Он называл себя «Я есмь». Hän otti Jumalan nimen itselleen. Он взял и принял на себе имя Бога. Ja nyt tämä samainen Jeesus on korotuksen tilassa. И тот же самый Иисус сейчас находится в ситуации возвышения. On isän oikealla puolella. И он находится по правую руку Отца. Mitä hän tekee? Что он делает? Rukoilee Молится ja opettaa. и учит. Ja tämä opetus, se tapahtuu ihmisten kautta. И это учение происходит через людей. Katsotaan Johannes 20, Посмотрим Евангелие от Иоанна, 20 главу, jae 21. 21 стих. Niin Jeesus sanoi heille jälleen, rauha teille. Niin kuin isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teitä. Иисус же сказал им вторично, мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Jeesus Kristus antoi sanansa suullisesti, Иисус Христос принес слово в устной форме, mutta hän antoi myöskin omilleensa kirjoitetun sanan но для своих Он дал же также и написанное слово Uuden testamentin kautta. через Новый Завет. Ja vielä edelleen. И еще Kristus täyttää kaikki omansa hengellisellä viisaudella. Христос наполняет всех своих духовной мудростью Ja myöskin tiedolla, и также знанием, jotta he opettavat ja kehottavat toisiansa. чтобы они учили и наставляли друг друга, Ja myöskin heitä, и чтобы и их наставлять. jotka eivät ole Jeesuksesta koskaan mitään kuulleet. Наставляли и тех людей, которые ничего не слышали об Иисусе Христе. Nyt menen saarnatekstin ulkopuolelle. Немножко отойду от сегодняшнего евангельского текста. En malta olla sanomatta. Я не могу не сказать, Siis tämä Hapakankaan kirkko, это церковь в Хапакангских веках. täällä on toiminut Kyösti Malmi. Здесь служил в свое время Eikö niin? священник Кёсти Малми. Не правда ли? Знаете его? Minä vaimoni kanssa tulin tuntemaan Kyösti Malmin elokuussa 1982. Я познакомился с Кёсти Малми, и моя супруга познакомилась с ней в августе 1982 года. Olin silloin tuore pappi. Я тогда был только что новоиспеченным священником.
En enää nuori, noin 45-vuotias. Конечно, еще уже не молодой, 45 лет. Ja kun sitten Kyöstin kanssa sain touhuta, И когда я занимался, служил вместе с Кёсти, занимался с ним своей работой, niin minua sekä huvitti että harmitti. меня, с одной стороны, мне доставляло удовольствие, с другой стороны, расстраивало. Kun Kyösti julisti, Когда Кёсти благовествовал, toisessa kädessä raamattu, в одной руке Писание, toisessa kädessä, а во второй руке, vastatkaa te, ответьте, что у него во второй руке? Nenäliina. nenäliina. Платок, носовой платок. Oliko näin täällä Haapakankaalla? Я не знаю, было ли так это здесь, в kanssa? Апоканте, что в одной руке Библия, а в другой руке носовой платок. Oliko? Было ли так? Oli. Oli. Minä olen saanut saman armolahjan aika pitkälti. Я очень долгое время не получал тот же самый духовный дар. Kun minulle tämä havainto tuli aikanaan, Когда я сделал такое наблюдение однажды, minua harmitti. меня очень расстроило. Ei minua enää harmita. Но сейчас меня это не расстраивает. Mennäänkö taas asiaan? Пойдемте опять к вопросу. Mennään. Niin, tämä seikka, Или это обстоятельство, että Jeesus Kristus itse on kristillisen kirkon opettaja, что Иисус Христос сам является учителем христианской церкви. se on meille suuri lohdutus, Для нас это великое утешение vakava kehotus. и великий призыв, Miksi? серьезный призыв. Miksi? Почему же? Ettemme halveksi Jumalan sanaa. Чтобы мы не пренебрегали Словом Божьим. Äsken päivän rukouksessa tähän aiheeseen puututtiin ja rukoiltiin. И как раз в дневной молитве мы сегодня молились об этом. Nimittäin Jumala lähestyy meitä ihmisten välityksellä. Поскольку Бог приближается, приходит к нам через людей. Nyt on muotia todeta, И теперь модно замечать, että Raamatun vanha testamentti ei puhu Jeesuksesta Kristuksesta. модно замечать, что Ветхий Завет в Библии не говорит об Иисусе Христе. Mutta Martti Luther opettaa, Но Мартин Лютер учит, että melkein kaikissa vanhan testamentin kohdissa что практически во всех ветхозаветных местах ilmaistaan meille Jeesus Kristus Jumalan nimellä. является нам Иисус Христос под именем Бога. Mitä sitten Jeesus Kristus sanoo meille päivämme evankeliumissa? Что же Иисус Христос говорит нам в сегодняшнем евангельском тексте? Mielestäni ensimmäinen ajatus. Прежде всего, первая мысль. Jeesuksella on kaikki valta. У Иисуса вся власть. Voi kumpa tämän tajuaisimme. Если бы мы это понимали, Isä on antanut poikansa haltuun kaiken. и Отец отдал во власть Сына все. Sitten kun ryminät ovat ohi, Когда все эти замешательства пройдут, poika palauttaa taas kaiken isälleen. все обратно Он вернет Отцу. Ja tämä Jeesus on merkillinen. Иисус действительно является знаменателем, Hän tuntee значительной meidät. личностью. Tuntee meidät ulkoa ja sisältä. Он знает нас и снаружи, и снутри, Täydellisesti. во всей нашей полноте. Ja kuitenkin И все же, haluaa tulla kanssamme elämään ja meissä asumaan. но все-таки Он приходит и желает жить вместе с нами, и жить в нас. Toiseksi, Во-вторых, evankeliumissa tulee esille kaste- ja lähetyskäsky. в Евангелии мы видим заповедь крещения и миссионерскую заповедь. Tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Идите, делайте все народы моими учениками, Kastakaa isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Onkohan täällä joku, jota ei ole kastettu kolmiyhteisen Jumalan nimeen? А есть ли здесь такие, которые не были крещены во имя триединого Бога? Есть ли такие здесь, которые не были крещены еще? Ei kai ketään. Kaikki on Ei ole. kastettu. Нет никого, все были крещены. Ja minulla on tämä ymmärrys näissä asioissa, И у меня такое понимание в отношении этих дел. että kastettu ihminen on Jumalan omaisuutta. Крещенный человек является собственностью Бога. Nyt ei ole kysymys uskomisesta. Речь не идет о веровании. Uskot taikka et, Веришь ты в это или не веришь? kasteen perusteella sinä kuulut Jumalalle.
на основании крещения ты принадлежишь Богу. Tätä olisi mielenkiintoista pohtia Et- henkilökohtaisesti. Это стоит, над этим стоит подумать каждому лично для себя. Sillä Jumala on uskollinen. Поскольку Бог верен. Ja kun hän on ottanut ihmisen nimiinsä, И когда Он принял имя человека, hän haluaa pitää sitä ihmisestä huolen. Он также желает заботиться об этом человеке. Ihminen voi kylläkin elää ilman luottamusta tähän taivaalliseen isäänsä. Да, конечно, человек может жить и без Бога. Voi kääntää selän ja vaikka kirota Jumalaa, Может повернуться спиной и даже проклинать Бога. mutta Jumala odottaa, että lapsensa tulisi ymmärrykseen ja uskoon. Но Бог желает, чтобы человек, его чадо, обратно вернулось к пониманию и вернулось к вере. Ihmeellinen Jumala. Удивительный Бог. Ja sitten jakeessa 19 tulee opetuksen asia. В 19 стихе мы видим слова учения. Ei tule mitään uutta käskyä. Нет никакой новой заповеди. 10 käskyä ovat voimassa, 10 заповедей остаются в силе. mutta ne on Jeesuksessa kaikki täytetty. Но они в Иисусе все были исполнены. Ja uutta on sitten keskinäinen rakkaus. И то новое – это взаимная любовь. Ja se on seuraus Jumalan lapsilla И это следствие, которое есть в чадах Божьих, Pyhän hengen vaikutuksesta. под влиянием Духа Святого. Siis Jumala itse antaa sen keskinäisen rakkauden. Бог сам дает эту взаимную любовь друг к другу. Ja sen rakkauden täyttämänä ihminen tulee Suomesta rakentamaan kirkkoa Haapakankaalle. И под воздействием этой любви верующий человек приезжает из Финляндии для того, чтобы строить церковь здесь, в Капакангесе, в Юках. Hän tulee julistamaan ja palvelemaan evankeliumia tänne. Он приезжает и благовествует здесь Евангелие. Jotain tällaista. Что-то такое. Panee tällaisen pienen suomalaisen porukan Lappeenrannasta matkalle tänne. Или Бог заставляет такую небольшую группу финнов отправиться в поездку сюда, в Германландию. Mitä kaikkea hyvää siunausta hänellä on meillekin tarkoitettuna, siis meille, jotka olemme tulleet Suomesta tänne. И какие же благословения Бог приготовит для нас, когда мы приехали сюда, здесь, на этой земле. Ja tähän opetukseen kuuluu yksi tärkeä seikka. И к этому учению относится одно важное обстоятельство. Miten se on, kun käydään koulua ja tulee kokeet? И что же, если когда мы учимся в школе и наступают экзамены, Ja tulee tenttikysymys. приходит какой-то экзаменационный вопрос, Ja minä tiedän, mitä siihen kysymykseen pitäisi vastata. я знаю, как отвечать на этот вопрос. Mutta kun minä olen eri mieltä sen oppikirjan ja opettajan kanssa, Но если я различного мнения, то есть мое мнение, мой ответ отличается от мнения учебника и учителя. ja minä vastaan kysymykseen omana mielipiteenäni, И если я отвечу на вопрос так, как от меня, так, как я думаю, а не так, как написано в учебнике, как меня учил учитель. ja se poikkeaa opetuksen sisällöstä, И это будет отличаться от содержания преподаваемого мне учения. miten minun käy? Laudaattor vai improbaattor, hyväksytty vai hylätty? Что же со мной будет? Было одобрено или мне будет отказано? Vastatkaapas te. Ответьте вы, что мне скажут? Если я отвечу так, как я думаю, а не как учитель. Ei mennyt läpi. Наверное, не пройдет наш ответ. Hylättiin. Будет Jumala odottaa Отказа. meiltä. Так Бог относится. Jumala odottaa meiltä. Бог ждет от нас. Vain kuuliaisuutta sanaa kohtaan. Бог ждет от нас только лишь послушания Его Слову. Yksinkertaista, Просто, totta, истина. mutta onko helppoa? Но легко ли это? Miksi se ei ole helppoa? Почему это не так легко? Koska minä olen minä. Поскольку я это я. Näytä minulle Jumalasi. Покажи мне Бога. Покажи мне Бога. Näin on. Ollaan mitä ollaan. То есть мы такие, как и мы есть. Herra on kattanut tänne palvelijoittensa välityksellä armon välineet pöydälle. Бог через своих служителей накрыл для нас стол, где мы принимаем его средства благодати. Otetaan armon välineet vastaan. И будем принимать эти средства благодати.
Ja katsotaan, mitä Jumala tekee. И посмотрим, что же Бог будет делать Господь. Se on osamme. Это наша участь. Ja sitten tulee lupaus. И затем приходит обетование. Olen kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Я с вами до скончания века. Mitä sitten? Что за этим? Sitten kun se menee loppunoin. То есть, когда все закончится. Ei mene. Нет, не закончится. Luetaanko vielä vähän Raamatusta? Почитаем еще из Писания. Luetaan. Otetaan ilmestyskirjasta Возьмем книгу Откровения, 21. 21 главу. Sieltä kirjan lopusta ja minä luen 3. jakeesta eteenpäin. 3. ja 4. ja sitten Vladimir lukee. 3 и 4 стих. Johannes on kirjoittanut, ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan, katso, Jumalan maja ihmisten keskellä, ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. И услышал я громкий голос с небес, говорящий: «Все скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Kiitos Jeesus. Aamen. Спасибо, Иисус. Аминь.